tuntuma kan clear ho le tur chu hei ascreen kan hmu hian usa tin anron comment boka Facebook lama kan share anga anon post dani kan share chawanga ti chuan a chat zia le a video te poi kan an chawanga ma se sei ani lem lova a chat zia hi usa chu a ang view na chungin ani lem vak mel lo ni empo ni se Facebook mi hi kan share anga ti chuanin ni en chok te kan tum le doni ki kukinula uise ti in aron post heta hian hetianga a symptoms alan chu to chuan ti dam nge na a omlo tlang puya anti thoi thin ni in kalo hria a khongoi thlak om mange copy paste tin aron posa ke chuan ram huai na tho ang kati aron te ni ram huai na tho angani tin video te pokhan kan enjoy zoya hemi video te po hi kan lo thlir thau kan lo hriat to thau ani ka ringa emponi se video te kan an chawanga hetilaya a symptom saran lan chua to chuan ti hi uisa te po hi an symptom saran lan chua to chuanin bon thin khop mai than chu an u vak vak mo than chu an bo vak vak khatiang kha ani akal dan phung chu khatiang kha ania zia lo thin khop mai a me ro chu uisa hi atakin ke chuan kala mulem lo mizoram hianin an lo om to em ka khelem lova hi ataka mu to te pon omanga la mulem lo te pokan nam nual poka eng poni se vedo hi kan an chau photang alay lang na alay pacha nalay an toy kan thiam si lo mo le chuan sa khop maya om dan kan thria thiamang tera o ti hen atal na sa ni ama po hi tal na sa khop maya kami kha ui ase ni tur chuan hi thil thailo chu ka ti mi alawa amera chu tuna a om dan chuat zola a chet bun dan mo atal top dan ha chu aram hoi na tho ka ti ni tin khimi apula mi te po khianin pathian an lam na sa hallelujah amen ti te po kha an soing ga hiya en po ni se tuna mi te kha kan ti thaleang alay lang na alay pacha nalay buat punya sa khop maya kia tal nan ki mo atal dan kha tal top mai ni tin ama pokhianin ako chunga ram hoi lu tani chuan ama pokhian a om dan khi a khiat ka ring lem lo ama khina khiat ka ring lem mi lo ni ram hoi ko chunga ram hoi lut an soi hi an har chhole nu hian hi ram an ko chunga tanga ram hoi a chua nuwa an har chhole nu hian anom dan hi an hremu mal vak thin lo than chuan mo a than chuan an lo khrem mai theya en poni se hrelo hi an tam jok chuan ka ria khate ka chu vir sawin kan lo mu to mai theya en poni se Facebook page hi chuanin ui ase hetianga a symptoms aron titlat maya hemi hianin enge amarin dan le khiat dan te po aron se po ani theya ka tim kha chu avadem omlem lawa ui ase kha aron ti maya kha chu mo kami mang ngai dan thau le rin dan te kha asoi theni en poni se kanan chole photang no chuan tumani no chuan tumin al langani alan dana hi chen mo ram hoi no chu tum soi le soi nu tuna karon soi ang khan mo ama hi har chuak ta sela a om dan khi a khet ka ring lo an buai ani an mani hi mo chungri lo tangin an buai an chungri la thok tu ama khami thok tu wanga khatianga om mai khan nia chuan chuanin
hetiang ang an mani hi an rin na achak le chak lo lampang te chu kan va soi phak ani lem lawa than kha chon rin na chak lo arin na chak lo niang ti tok te po kha anom thina ni social media tangan sai te po hi anom choka hetiang khan hetiang hi anom ve zo zo thina azia lo thin khup maya an khoi thak tak zat ani In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lucifer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में पकड़ा है. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus salibang servo. The power of Jesus. Hallelujah. Yeshu menim. Yeshu menim. Praise the Lord. pathian minga ko chu chu antum ve vio winalang alanda na hi chen mo abulo om te khianin thei top chu an chu ve ni ramdanga hetiang ang ui ase tile ta thini lamo ramdanga ui ase ho hi atlang puin an symptoms aron nan choi chonin anom dan po adang lamani ma se khitiang hi anni lem vak loving ka hi a than chu no ni tho mai thaya chuti rwal chuan an bo thin an bo thin tlang puin ka hi a ui ase ho hi mo an symptoms aron lan chu hian an bo thin ani an bo khak khaka an mani an saha lamo saha lang te khan an omani khatiang kha ui ase an ron phaulan an ron chhap chuang chi mo Facebook ata po khanin ama in kum salama ata po kan lo mu zau zau thina an mani an saha le mema amera chu tui hi an in thei chuang lo ni khatiang deuh kha ani an soi danin mo chumi chu karon soi peng le lok ani chu Adam na lion. In the name of Jesus. Dragon sa ibata hibul. Salam. Buat kita. Salam. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. हालेलुया. Adam na. Hati chom je ti lo. Alay lalo ta. Alay lalo na. le chu an sakop mai यीशु के नाम से. Amen. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. a khong thak khop mai tirao khong thak ta ni khong thak ta ni empon ni se hemi aron chhap chua hi ya zau chu ani maya abul train kan an le lokanga kan du to do ni o Alay lalo na. Alay. Acha nalay. यीशु के नाम से. Amen. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. In the name of Jesus. Design हो ना. atal na sakop mai Adam na ipinay. Okay. Volta. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. ole khami kha kan chhole thei ni mai ta sela pathian ming an lam na sakop maya an tong te thiam lem lo mai la ko cho chun tum mel khop maya alan dan hian mo tin khimi om dan khi 100 ta sela mo 100 ta sela hei akut khian a hamani khatia heti a ham hi nakina lo har chuak ta sela ko chung ram hoi lut ani a achu sanani chuan akut nakina anadon lutuk
akut khi anang ngotang tina taksa pokhi a chaw don ani an taksa taram huaina an chu san to hi chun a chaw po hi an chaw nap thin ani tlang puin mo khating te kha kan lo hriat dan ani emponi se kan sei du kha chu comment lama kan lo sei le thau don ya